Ya, malo le so i fu malo le tawa ta i malo so ta to tunu ya me se lava pa anga lang loa be lo fa nga ina pe nei tau tua fai pe ya so ta itasi ai usi me lola fa fonga so pa ponga nei tanto tala mai Samoa i le nei fo ya so lua o le tala mo mua o tu ina lo ia tu nei se tusi mai le afionga le minista fa am sinonga mam ta abu tau fa am sinonga ya mata mua va sati pulufana i le official mtanga wenga fa am sinonga le ofisa sili o mtanga wenga fa msinonga ya moli ei simi va ai. Ina ia tau fia ai mole te mine ile tofinga e pei ole tuina atu. I le sa avea ma komisina o fai ngā palota, ia fai maa lo matu mua Matthew le misio. E ala le tofinga o le super steno o le fa msinonga o fanua masuafa. O le nei tusi e pei on tau li maina i le loa pei o lo whaali ai, e le afionga le mista ia mata mua. E le o mawhaiana manino mai le tūla fono faule nei o fa msinonga o fanua masuafa. Pe o fea tono alo ia isa tofinga mo tūlanga le super steno o le fa msinonga o fanua masuafa. Pe tai wana o le paule vaenga o le o manino mai o le vaenga tasi o fa e o le fa avai. Le mawhai ai le komisi o le fa msinonga o fanua masuafa. Ona tō fia, pe fa amalolo fo isa fa masino o le fa msinonga o fanua masuafa. Fa pe ai fo isa super stene, po se per stene lango lango. E iai le tal tonunga le ministaia matamua, o se sasi lea i le temina tu si ai le nei tu la fono. Le o mafu ai o na dia ai nei to finga o le super steno o le whamsinonga whanua masuafa. I le nei fo i tusi o lo o ta ua e le minista o lea ua omona tusi loia sili. I na ia whamao nia mai le nei tu langa le to finga le nei, pe le o se sasi o le tu la fono ua mafu ai. Ua vatu ai le whaatanunga mai le minista i le ofisa sili a moliei. Ina ia tau fia le toi whaangaso loina o fuafuanga o le nei tofinga o le super stene pe toi tau fia fo i se isi whaamasino o le whaamasinonga whanua masuafa se ia mai ane lei o na ilo le vaenga le nei o le tūla whono. Na tā ua foi le tūsi a maanta muai a ngā i le ofisa sile o whaamasinonga a whai ai mai asu e suenga ai o se vaenga o le tūla whono wasasi o lona winga o le ata pena loa suinga mo le tūla whono le nei o whanua masuafa e pei ona pasia le tausanga o mawai le pale mene. O le mawai aso o mawai le ana wha mawai alo ia mai le afionga ia whai malo matu mua mai lon tofinga o le komisina o whai ngā pālota. Ina ua ia mawaina le avanua le nei e pei ona suesua ina nei matao fia le afionga le minista. O le awau le ana nafi le ana tu e Fofogaina ile matao po le tārsanga le ofisa o whai ngā pālota. Le ana tu ina atu le whaamsinonga māualunga. Ina ia toi ilo ai le tūlanga li sa ili o le 10% mono fo ta mai ta ile pale mene. Pei ta ile Fofogaina o mata o le whaamisinonga māualunga i le awau ana nafi. E le mawhai ona wala awina ile mata o le nei 10% mo ta mai ta ile pale mene. Ona o leo toi ava i tua le tārsanga i pe on tu ina atu. Ile whaamisinonga le ofisa o whai ngā pālota. O lea tārsanga i pe ona tu e ilo le whaamisinonga. O le mana o mianga i le whaamisinonga ina i o lātou ilo ai. Le se 10% le nei, pe whawhea ona wha atoa i le tūla whono, ona o lea ua o atu le 5 na wha le pale mene o Samoa. O le vai asa o mawai lea no rua i Fofogaina i le nei mata upu i luma le whaamisinonga māualunga, ma tolo pō mai e ilo i le awauli ana nafi, e wala au ina i peitai. O lea ua toe ave i tua le tārsanga le ofisa o whai ngā pālota. Mo le silafia le au whaafonga le taimine wa toa ona tamai tai whaipule al palemene e pei ona tuina mai aloa ia i le polo inga o whai ngā pālota. E lea fionga i lea mamanu le malo, tui me leli i whano va le toa suala u vile lua. I le vai asa o mawai e whaamaonia i lea fionga ia li ma le manu alofa tu au, o le vaenga whaupwhai le i HPP, ma lea fionga ia whaangase li isa apoa whiangiai, o le vaenga whaupwhai fo ia le i HPP, ina ia aveam whaipule al palemene o Samoa. Ina ua whaamalia ina le tūla whono, o ila ua lo o tele ala pasene whaatūlanga ina. Mai le pālota tele ia a perila, se ia o mai le whainga pālota la ititi, le ana whaatoa mai a tu nei. O le tala muli muli o whaamonia mai leo le mōli o se tina e 5 mon tupu tausanga le matua, mai le afia anga whale a sio ono le maliwa le tamateni alana tama po olona granddaughter, e tolu tausanga le matua e le masino o ke topa. Na sau noa le sui komisina o leo ia au apa aulongo i tino Filipo. O leo momolia si tinale nei lalo le vaenga valus full 5 pui tasi pui lua. O tūla fono soli ngā tūla fono lua afes full tolu. O le vaenga le nei o tūla fono o ta uai. O ti uti o se matua po se tasi
ua tuu ia le va'aiga o se tamaitiiti I lalo le 14 tausaga po se Guardian. Ona ia mautinoa o loo maua uma I lea tamaitiiti vaenga manaʻomia mo lona o laga fa'aleaso. O le vaenga foʻi lea ona tulafono o loo tāua ai. A whai ai maliu pe o ni puapuanga le tamaitiiti I lalo le va'ava'aiga le matua po le tangata o loo ia va'ia. E mawhai ona mo lia mawhale pui pui ai le matua po o lea tangata. Mo le umi e le siria le fitu tausanga le to ese. Mo le silafia le au whaafonga. O le whalavelave le nei pe ona mo lia ai le nei tina mai le afia angofa le asi. O le tamateini ala na tamasa o e whai ala tau whaatau pe tai. Sa moesi nei alu alu toto e tolu tausanga I te tono le taavale. A o whaatino nei whaataunga. Sa whaalia I le ponte leo leo ina wasu isu eina le nei mata upu. Na o atu le taavale le nei le whale, ma lao I whafo whaataunga. Ai ngalo isi nei tene titi tono le taavale. Mana wha amaunia e maua muli muli ane le mai o le tolu I tūla. Ua maliu ina ua mole I le vevela. O lo au mai ai pefau tuanga leo leo I mātua. Ma I lātou o lo vaaiana I whanau wisi na ia tautua na e awole tuu na o whanau witi I taavale. Pe a o e whai whaatau po isi lava no fuanga. Tusa pe a whai e momoe. E te tau lava o na ave I whafo ma taavale. A wai le loa lava le ngalo. Ma tu lai mai ai tu a inga whaalave lave. Whaape ne e mau mawai o lātou wola. Whafonga anga lea tunu ai maisi ona ia tātou paanga. O se tepana ia la ia tātou tala mai Samoa le nei fo I aso lua. Ma ua fo inisi whao poponga o tātou tala mai Samoa le aso a tai au. Ai mo le temi nei e whamanu tele ina. Whamanu ia tele le atua I fofuanga ma lava singa o le nei fo I aso lua. Tātou toi whailoa I le aso a tai au. Tō wha soifua.